Pakibalwan, ing modulay ni tungkulya king pamanyukad, karimbage gamiting makayangkup a kagamitan, king pamanyukad at pamanyukad karing unit na gramo at kilo. Abalo mo din kaya ninong nano-nano la, ring bage asusukdan king gramo at kilo. Makasawpya ing modulay ni para apalawak ne ing kekang kebalwan, karing bage o pamangan na susukdan king kapamilatan ng gramo at kilo. Agamit me ing disyonay ni king aldoldo mong panibiyebye. Kaya rin ing disyonay ni asaan na iko, abalo mo nung makanano ing pamanyukad karing bage gamit ing makayangkup a kagamitan king pamanyukad king gramo at kilo. Abalo mo rin nung nano-nano laring bage na susukdan king gramo at kilo. Asulat mo rin gramo at kilo king karelang abbreviation o pekuyad ng salita. Subukan. Bayo ka magumpisa king disyonay ni, subukan mo pang sagutan ding mitutuking putang. Kapag asagot mo nga ding bilang 1 hanggang 5, laktawan mo ne ing modulay ni, pero nung atin kang mali, ituloy me ing disyon at pakibatan mula rin kasanayan o kayagape na niti. Pakalawan mong masalese rin mitutuking letrato king lalang. Isulat king gulis nung nanang unit ing gamitan gramo o kilo. Isulat la ring sagot king sagutang papel. Bilang 1, lawan ing letrato, nanuya ing sagot. Uwa, gusto ka, kilo. Bilang 2, nanuya ing sagot. Uwa, gusto ka, gramo. Bilang 3, lawening litrato, nanuya ing sagot. Uwa, kagaling mo, kilo. Bilang 4, lawening litrato, nanuya ing sagot. Uwa, gusto ka, gramo. Bilang 5, lawening litrato, nanuya ing sagot. Uwa, kagaling mo, kilo. Englisyon tamo, iyapin niya yung pamanyukad karing bagay gamit ing makayangkup a kagamitan king pamanyukad at pamanyukad karing unit na gramo at kilo. Balikan, panigaralan ng masalese ding makalitrato, bilugan la ring mga yan abage at ikawunoman ding mga bayat abage. Isulat la ring sagot king sagutang papel. Lawan nyo la ding litrato, nanula ding sagot. Uwa, kagaling mo, patatas, mabayat, ebon, mayan, keso, mayan, bawang, mayan, mais, mabayat. Tuklasan, mayap aabak. May kapunta na ka ba king palengke? Tutuki ka ba kang imamo king kayang pamamalengke? Nano-nano laring akakit mo king palengke. Kenny, tuki ka ta kang ima king kayang pamamalengke. Iima, mahilig yang magluto. Laging masustansyang pamangan ingahanda na king kayang pamilya. Oneng anyang magluto yang meto ngayaldo, kulang ing kayang iluto, kaya mintaya king palengke. Iima, mintaya king palengke, bayang saling kailangan pang sangkap king kayang ilutong pamangan. Nano-nano kaya ing saliwa ng ima, lawenta mo nung nanula ring kayang seli. Nano-nano la ring seli ng ima, pakalawan lang masalese ding adwang tatalna ng ima. Gusto, ing tatalna ng ima, karot ang ponkarni. King palageyo, sano ing mayan at sano ing mabayat karing tatalna ng ima. Magaling, ing mayan at tatalna ng ima ing karot, at ing mabayat naman ing karni. Suryan, kung apapansinan nyo kapag sasalita mong pamangan king palengke, atin lang gagamitan para abalo nung makanano kabayat ing kekang seli.
Gagamit lang metong abage para abalo nung makanano kabayat ing pamangan ausandaning timbangan o weighing scale. Ing weighing scale o timbangan, gagamitan niya king pamanyukad, king bayat o timbangda, ring bage o pamangan. At inyayaliwang klase ng timbangan na gagamitan king pamangwang timbangda, ring bage o pamangan. At timbangan na gagamitan para karing gulay at prutas, karing karne, karing sako-sakong pamangan, at din timbangan para karing tao. Ding letrato king lalam malimbawa lang yayaliwang klase ning timbangan. At din tamang unit ang gagamitan kapag manimbang tamong yayaliwang bage o pamangan. Yapin ini ding kilo at gramo. Ing kilo yung unit na gagamitan para king pamangwang timbang o pamanyukan karing bagay na mababayat at malyariya din isulat king kayang abbreviation o kg. Halimbawa, sakong abyas, sakong arena, madagul apakwan, madagul lata ng gatas, bayat ng tao at miyayali wapa. Samantalang ing gramo naman ay unit na gagamitan para king pamangwang timbang o pamanyukad, karing bagay na mga yan at malyariya din isulat king kayang abbreviation a G. Halimbawa, metong pirasong mangga, bawang, sibuyas, metong paketeng kape, metong paketeng bulak, candy, tsokolate, noodles, at miyayali wapa. Tandanan, ing 1 kilo katumbas na ning 1,000 gram. Ing 1 kilogram equals 1,000 grams. 1 kilogram equals 1,000 grams. Weighing scale o timbangan gagamitan niya king pamanyukad king timbang o bayat daring bagay. Palabungan. Gawan nating pamagsanay 1. Bilugan niya ing wastong timbang daring makaletrato king kaili, isulat siya ing sagot king sagutang papel. Bilang 1, nanuya ing sagot. Uwa gusto ka, 500 grams. Bilang 2, nanuya ing sagot. Uwa kagaling mo, 700 grams. Bilang 3, nanuya ing sagot. Uwa gusto ka, 300 grams. Bilang 4, nanuya ing sagot. Uwa gusto ka, 800 grams. Bilang 5, nanuya ing sagot. Uwa kagaling mo, 400 grams. Gawan ating pamagsanay 2. Isulat king gulis ing gustong timbang daring makatuking letrato. Isulat siya king abbreviation na. Isulat ing sagot king sagutang papel. Bilang 1, nanuya ing sagot. Uwa gusto ka, 3 kilograms. Bilang 2, nanuya ing sagot. Uwa gusto ka, 1 kilogram. Bilang 3, nanuya ing sagot. Uwa kagaling mo, 5 kilograms. Bilang 4, nanuya ing sagot. Uwa gusto ka, 4 kilograms. Bilang 5, nanuya ing sagot. Uwa kagaling mo, 2 kilograms. Malayang gawan 1. Lawan lang masalese ding makalitrato. Ilagela nung nukarin na dapat makakabit king gramo o king kilo. Igulis la king kilo ning kawon, isulat yo ring sagot king sagot ang papel. Nanula ding sagot. Uwa kagaling mo. Malayang gawan 2. Nanang unit ning dapat gamitan king pamagtimbang karing mitutuking bagay. Isulat king gulis ng gramo, chi,
o kilo, kg, at ing karelang abbreviation, isulat ing sagot king sagutang papel. Bilang 1, madagul latang gatas ning bingot. Madagul latang gatas ning bingot. Uwa, gusto ka, kilo, kg. Bilang 2, metong balot at tsokolate. Metong balot at tsokolate. Uwa, gusto ka, gramo, chi. Bilang 3, metong balot a bulak. Metong balot a bulak. Uwa, kagaling mo, gramo, chi. Bilang 4, metong sakong arena. Metong sakong arena. Uwa, gusto ka, kilo, kg. Bilang 5, toothpaste. Toothpaste. Uwa, kagaling mo, gramo, chi. Evaluation 1. Pakalawan lang masalese ding litrato. I-check la ring pamangan na king palagyo at tsula king kilo ding timbang at X naman kung at tsula king gramo. Nanula ding sagot. Uwa, kagaling mo. X, sibuyas. X, pitche. Check, papaya. Check, ham. X, kamatis. X, mangga. X, candy. Check, buko. X, kasoy. Check, sagit. Evaluation 2. Bilugan niya ing letra ni gustong sagot, isulat ing sagot king sagutang papel. Bilang 1, sano ka rin mitutuking bagay ing peka mabayan? Sano ka rin mitutuking bagay ing peka mabayan? Uwa, gusto ka. B, abiyas. Bilang 2, sano king palagyo ing timbang na hanggang kilo? Sano king palagyo ing timbang na hanggang kilo? Uwa, kagaling mo. C, mayumo. Bilang 3, ing timbangan gagamitan niya king pamangwang timbang o bayat ni metong abagi. Ing timbangan gagamitan niya king pamangwang timbang o bayat ng metong abagi. A, gusto. B, mali. C, tabalo. Uwa, gusto ka. A, gusto. Bilang 4, ing kilo mo ing unit na gagamitan ing pamangwang timbang daring bagay. Ing kilo mo ing unit na gagamitan king pamangwang timbang da ring bagay. A, gusto. B, mali. C, tabalo. Uwa, gusto ka. B, mali. Bilang 5, nanong timbang ing akakit king litrato. Nanong timbang ing akakit king litrato. Uwa, kagaling mo. C, 300 grams. Tandanan. Isulat king gulis ing gustong sagot. Mamili king kilog ning panaklong. Isulat ing sagot king sagutang papel. Bilang 1, metong yang kagamitan ini king pamanyukad, agagamitan king pamangwang timbang daring bagay. Metong yang kagamitan ini king pamanyukad, agagamitan king pamangwang timbang daring bagay. Gramo, kilo, weighing scale. Uwa, gusto ka, weighing scale. Bilang 2, unit na gagamitan king pamangwang timbang daring mga bayat a bagay. Unit na gagamitan king pamangwang timbang da reng mga bayat a bagay. Gramo, kilo, weighing scale. Uwa, gusto ka, kilo. Bilang 3, unit na gagamitan king pamangwang timbang da ring mga yan a bagay. Unit na gagamitan king pamangwang timbang da ring mga yan a bagay. Gramo, kilo, weighing scale. Uwa, gusto ka, gramo. Bilang 4, ing gramo, chi,
unit a gagamitan king pamamang timbang da ring patlang a bage. Ing gramo, unit a gagamitan king pamamang timbang da ring patlang a bage. Kilo, mga bayat, mga yan. Uwa, gusto ka, mga yan. Bilang 5, ing kilo, unit a gagamitan king pamamang timbang da ring patlang a bage. Ing kilo, unit a gagamitan king pamamang timbang da ring patlang a bage. Mga bayat, gramo, mga yan. Uwa, kagaling mo, mga bayat. Pamangawa, mangwa kayong timbangan o weighing scale. Gamit yung weighing scale o timbangan, pakibalwan la timbang, deng nitutuking bage o pamangan, aibiyaning mestro, isulat ing sagutang papel ing kaya kayong sagot. Bilang 1, okra. Okra. Uwa, gusto ka, 300 grams. Bilang 2, balasenas. Balasenas. Uwa, gusto ka, 500 grams. Bilang 3, carrots. Carrots. Uwa, gusto ka, 1 kilogram. Bilang 4, mais. Mais. Uwa, gusto ka, 2 kilograms. Bilang 5, broccoli. Broccoli. Uwa, kagaling mo, 3 kilograms. Evaluation 3. Panigaranan lang masalesan ng litrato, pilinan niya ang gustong sagot, isulat yung sagot ang papel, in kaya kayong sagot. Bilang 1, mais, 10 kilograms, 100 grams. Uwa, gusto ka, 100 grams. Bilang 2, ubas, 500 grams, 5 kilograms. Uwa, gusto ka, 500 grams. Bilang 3, manok, 2 grams, 2 kilograms. Uwa, kagaling mo, 2 kilograms. Bilang 4, pakwan, 3 kilograms, 3 grams. Uwa, gusto ka, 3 kilograms. Bilang 5, abias, 25 grams, 25 kilograms. Uwa, kagaling mo, 25 kilograms. Isulat king gulis ng gustong timbang da ring makatuking letrato. Isulat ing kekang sagot king sagutang papel. Bilang 1, lawaning letrato, nanuya ing sagot. Uwa, gusto ka, 200 grams. Bilang 2, lawaning timbangan, nanuya ing sagot. Uwa, gusto ka, 400 grams. Bilang 3, lawaning timbangan, nanuya ing sagot. Uwa, kagaling mo, 800 grams. Bilang 4, lawaning letrato, nanuya ing sagot. Uwa, gusto ka, 7 kilograms. Bilang 5, nanuya ing sagot. Uwa, kagaling mo, 6 kilograms. Karagdagang gawan, maninton limang bage, apamangan, king kaya kayong bale, na makalagay ning gramo o kilo. Iguilis la deni king kilob ning madagul at timbangan at isulat ing karelang ustong timbang. Isulat ing kekang sagot king sagutang papel. Uwa, kagaling mo! 500 gramo. Hangganin mo, Kenny. Salamat!